Jauh-jauh tu sa kajam-jaman nama kajinana sudivat. Sakatu chua kajam-jaman nauraja supina kainua samas. Imazai tua pina sa sewari-waritan. Cai sangas. Imazai tua tapuru katu pichua kayan. Imazai tua ita karam pajudu sapuru katu pichua karam. 历代至上17章1节到27节。拿单传信息给大卫。大卫王住在王宫里。有一天，他派人招拿单先知来，对他说：“你看，我住在香柏木建造的宫殿里，上主的约柜却在帐篷里。”拿单说：“你想做什么就做吧，因为上帝与你同在。”但是当夜，上帝对拿单说：“去告诉我的仆人大卫，对他说：你不可建殿宇给我居住。自从我救以色列人脱离埃及直到现在，我没有住过殿宇，我一直住在帐篷里，到处移动。我与以色列人一起漂泊的那些年日，我从来没有问我招来牧养我子民的任何领袖，为什么不替我造一座香柏木的殿宇？因此你要告诉大卫，我上主万军的统帅这样说：你在田野放羊，我把你招出来，立你做我子民以色列的王。你无论到什么地方，我都与你同在。我击败了你所有的仇敌，我要使你跟世界上最伟大的君王齐名。我为我的子民以色列选了一个地方，把他们安顿在那里，使他们不再受压迫。自从他们住进这一块土地，他们不断地被强暴的人攻击，但这种事不会再发生了。我答应击败你所有的仇敌，并且要赐给你后嗣。你死后跟祖先站在一起，我会立你的一个儿子做王，使他的国强盛。他才是为我建造圣殿的人。我要使他的朝代继续到永远。我要做他的父亲，他要做我的儿子。我不会收回对他的爱，像我从前对待扫罗，废了他而立你做王那样。我要使他永远治理我的子民和我的国，他的王朝永远存续。拿单把上帝向他启示的每一件事情都告诉大卫。大卫感恩的祷告。大卫进了圣幕，到上主面前坐下祷告说：主上帝啊，你为我所做的一切，我真不配得，我的家族也不配。可是上帝啊，你赐给我更多，甚至应许在未来的岁月要恩待我的子孙。主上帝，你已经把我当大人物看待了，我还有什么话好说呢？你认识你的仆人，你还是让我得尊荣。你这样待我，并且把我将来的兴盛显示我，都是出于你的旨意。上主啊，谁也不能跟你相比。我们一向知道，除了你，没有其他的上帝。世上也没有一个国家像以色列。你救以色列人民脱离奴役，使他们做你自己的子民。你为他们做了伟大奇异的事，使你的名声远播全地。你救你的子民脱离埃及，当他们向前推进的时候，你把其他民族赶走。你使以色列永远做你自己的子民，而你上主啊，你做他们的上帝。上主啊，求你实现你为我和我的后代所做的应许，照你所说的话实行。愿你的应许永不改变，愿你的名永被尊荣，愿人民永远称颂。上主万军的统帅是以色列的上帝，你要世世代代巩固我的王朝。上帝呀，我大胆在你面前这样祷告，因为你把这一切向我，你的仆人启示出来，告诉我你要立我的后代做王。
上主啊，唯有你是上帝，你给了我这样的奇妙的应许，我求你赐福给我的后代，使他们继续蒙你的恩惠。上主啊，你已经赐福给他们，愿你永远恩待他们。哀求开暖之麦。Satu su asina apurua kai ima zaitun sapuru katu sepatakaran。愿你的应许永不改变，愿你的名永被尊荣，愿人民永远称颂。上主万军的统帅是以色列的上帝，你要世世代代巩固我的王朝。历代志上17章24节。督促阿卡加们阿西尼布巴达湾圣殿的功能，圣殿的功能。大卫在政治和军事方面日趋稳定，定都耶路撒冷之后，就将约柜迎进帐篷。大卫想为上帝建造圣殿，上主却说他不可建殿，因他在战争中流过许多人的血。建造圣殿将是大卫的儿子所罗门的工作，大卫只能在太平盛世时为建殿做准备。先知拿单向大卫传达上帝的上述启示，更重要的是，上帝应许大卫王朝将永远治理以色列，他的王朝永远存续。之后，大卫的感恩祷告重述上帝的应许，他求上帝世世代代巩固他的王朝，使其后代永续作王。从神学角度来看，这段经文将圣殿的建造连接于大卫家族永续统治的政治神学上，大卫王朝借着建造圣殿，表达对上主的忠心，将上主所托付统治人民的权利连接于救赎历史，设置在第一圣殿被毁后，被掳归回故土之民重建第二圣殿时，建殿工程同样被视为对上主忠心的象征。从所罗门王献殿的祷告文可以发现，圣殿的功能在于崇拜、祷告、蒙上主赦罪赐福，并有宣扬、教导的功能。笔者牧会期间，教会曾2次遇到道路拓宽，以致教堂被迫拆除，因此教会需重新建造一座敬拜上帝、宣扬福音、教导信仰的建堂。在建筑设计时，建筑师一再和我们磋商，主要是以教会的功能为取向，询问我们的需求。尽管当时教会的经济困境，但感谢主，在结合许多弟兄姐妹的力量下，顺利完成建堂建造。2023年，笔者到日本旅游，行程之一为参观兵库县淡路岛的海之教堂，这是由北森国际人民建筑师安藤忠雄所设计。他还设计一系列知名教堂，如风之教堂、光之教堂，但其中除了位于大阪的光之教堂正式名称为赤木春日丘教会有信徒聚会外，其他的教堂和日本许多饭店附设的教堂一样，只是为了婚礼和观光用途而造。近年来，台湾各地也新建了许多美轮美奂的教堂，例如东升海洋温泉酒店小教堂、埔里子教堂、布袋高跟鞋教堂、玉井白色教堂、北门水晶教堂、大鹏湾海上教堂。不过，这些教堂的功能只局限于观光旅游、举办婚礼等用途。对此，我们不是教堂所有者，不予置评。但身为基督徒的我们清楚知道，无所不在的上主无时无刻都与人同在，
他并不被时空限制。我们在任何地方都能亲近他。我们更盼望信徒置身于教堂时，在静谧美好的氛围下，可以心无旁骛，更单纯的亲近上主。Sinaya tu soka jaman-jaman sini pada roya pas semarau janutin. Aichwa ta kiukai ini kama noamina ngwa sakamaya ya. Dala pazangaran azuai kiukai mavana ta si suskuban to tsemas. Mavana ta kakaizwana na kilaide to ta tsema ta yao. Saka titi nama polat no kini menemitin aichwa ta saran ta yao. Tu jeni no nga na makayati na lede to ta tsema ta yao. Sika aichwa imaza ni pada zeka tanuti. Masandiaria waichwa ngwango kiukai lakwa nekano patsugano za kiukai ta yao. Ayatwa nekano kiliva kitara ta yao. Amina zoa shiveveka kipaisu ta yao. Amamau kata cha vevekan no marka okya kusanga diukang ta yao. Saka aichua sini balorong tan tanutin latinana isamula ta yao. Ni kama no amina za kiukaya ngwa atara ringan ta yao. Mavana ichua ta saruan. Mavana ichua akitina panaulidana na masaro ana paalai ana sumuko putoa semas ayaya tu soka jaman-jaman tantina para loy tanutem aichua ta kiukai ta yao masizwa to ta sumuko inuri kasizwan to mana kituru pasamarao ayaya pasamarao tanutin sika na koyangata kinimnem to la takudena ngata sakana talangwani katsawan no eten ijuangano paramongati to kamatsawan to ta kinuman ta yao. Saka aichua ta kiukai ta yao mavana kasijuan to ta satsukuban to tsemas mavana ta sitau chikir to mana kai no tsemas kasijua to mana ta kituruan ta yao aichua ta saruan ta yao. Saka tijen latina nakamelang 圣殿的功能no ya basamaramaro to aichua ta kiukai amana kasijuan to mana mangwaan ta yao 圣殿的功能 latina na puringalingao kemelang to ta kinituru tu saka jaman-jaman. Satu suaka jaman-jaman sini paki ni mana mentianujen 教堂主要功能是让人亲近上主，而不在于艺术感的设计。教堂主要功能是让人亲近上主，而不是在艺术感的设计。Sinaya tu soka jaman-jaman arujaga luina kinumnem latina nagamalwa kinumnem tu mana sini paki nemen mencanutin tu soka jaman-jaman ayakana pasamarau kainuli。上主，感谢你的恩典救赎，也感谢你让台湾众教会信徒可以在舒适的空间敬拜你。求主让我单单亲近你，而不把眼目聚焦与教堂的华美、舒适。奉主耶稣的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaitina nam seselang sumupu kilaroy tu amana sini pada deka tu soka jaman-jaman. Saka ai cuaca kini turu tuka jaman-jaman sini pasamaro tanuti ai cua kiukai no ya kasisuan tu amana ta kika kelang ilede tu ta semas ini kama siswa tu za inangwa ta yau saka latina na kamelang puringaringau atala pazangaran atia varong ta kilman akitina na sama pazangal tu ta sema akitina na sama pazangal tu amana ta pale tu ta sema nama ta za manaru ta lede tin ta kamelang tin tu varong tu kinman no ta semas ayakana po pichore ta nutim saka mali-mali para makana ini kana malungwa ai chaku sini
pasemaravan lamunana pajakatanga ayakana pasemarau saka mali-mali ilatinana suliva tu cuaca kini adawan taja平安